ассалому алайкум бинандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайхом. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. бо мақсади таъмини нақшаи кишти баҳорӣ аз ҷумла картошка дар хоҷагиҳои деҳқонии шаҳри Панҷакент ҷиҳати саривақт анҷом додани кишти картошка тадбирҳои мушаххас амалӣ мешавад. Тафсилоти бештар дар гузориши нахустини барнома мутаваҷҷеҳ бошед. дар асоси дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазифагузориҳои раиси вилояти Соғд Раҷаббой Аҳмадзода масъалаи зиёд намудани кишти картошка таҳти назорати ҳамарӯза қарор дорад. ضمن سفر نوبتی کوری به شهر پنجکین معاون رئیس ولایت سوغد ظریف مردادو با همراهی رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده و دیگر مسئولین با رفت کشت کارتوشکا در خواجگی‌های دهقانی جماعت دهاتی خلیفه حسن شناخت گردیدند. اینجا با راهبریت جماعت دیهات، ریاست کشاورزی و دیگر مسئولین دستور داده شد که باید در مدت خیلی کوتاه نقشه کشتی کارتوشکا در خواجگی‌های دهقانی نوبسته از شکل مالکیت مورد اجرا قرار داده شود. معاون رئیس ولایت سوغد ظریف مردادو باری دیگر اظهار داشت که سال روان مسئله تامین امنیت اوزوقواری مخصوصا زیاد نمودن محصولات در بازار سرطلب از جمله کارتوشکا تحت نظارت جدی قرار دارد و باید راهبریت شهر پنجکین در همبستگی با ریاست کشاورزی شهر، رئیسان جماعت‌های دهات و خواجگی‌های دهقانی و کشاورزی در این سمت تدبیرهای مشخص را عملی سازند. тантанаҳои идона бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент бо роҳпаймоӣ ва барномаҳои хотирмони фарҳангӣ баргузор гардид. Идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. рӯзи 23 май ҳамчун рӯзи ҷавонон дар сартосари Тоҷикистон таҷлил мегардад. ба ин муносибат дар шаҳри Панҷакент низ бахшида ба таҷлили рӯзи ҷавонон чорабиниҳои гуногуни тарғиботию ташвиқотӣ ва фарҳангиву варзишӣ баргузор гардид. сароғоз аз назди маҷмӯи бурҷи китоб роҳпаймоии идона бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, хонандагони муассисаҳо, донишҷӯён ва ҷавонони касбу кори гуногун доир гардид. ҷавонони соҳибкасбу ихтисосманд давомдиҳандаи кору фаъолияти гузаштагони пурифтихорамон буда фароҳам овардани шароити мусоид барои фаъолияти шоиставу назарраси онҳо минбаъд низ ҳамчун яке аз масъалаҳои муҳимтарин боқӣ мемонад. 20-солаи омӯзиши илмҳои табиӣ, риёзӣ ва дақиқ эълон гардидани солҳои 2020-2040 заминаҳои ҷалби бештари ҷавононро ба самтҳои мазкур фароҳам овард. инчунин ҷиҳати ҳарчи бештар мусоидат намудан ба раванди татбиқи 20-солаи эълон шуда, пешвои муаззами миллат соли гузашта озмуни навро бо номи илм фуруғи маърифат роҳандозӣ намуданд, ки ин иқдом барои илмомӯзии ҷавонони ояндасоз ва ихтироъкору навовар заминаи боз ҳам беҳтарро фароҳам овард. тавре таъкид шуд дастгирии давлатии ҷавонон дар меҳвари сиёсати муваффақонаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта, ба масъалаи амалӣ намудани иқдомҳои неку созандаи ҷавонон, ҷалби онҳо ба мақоми роҳбарикунанда ва амсоли инҳо таваҷҷӯҳи пайваста равона карда мешавад. ҷавононро мебояд сабақҳои таърихро ҳамчун дастоварду неъмати бузург ҳаматарафа омӯзанд, ба ҳифзи дастовардҳои кишвари соҳибихтиёри худ ҳамеша омода ва аз равандҳои солиму носолими ҷаҳонии имрӯза огоҳ бошанд. таърихи гузаштаву муосири халқи худро гаштаву баргашта варақ зананд, ватан, миллат, забон ва фарҳанги миллии хешро азизу гиромӣ доранд. пас аз роҳпаймоии идона дар боғи парчами назди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр чорабинии фарҳангӣ баргузор гардид ва дар он ҷамъ омад ба ҷавонони пешсафи шаҳр тӯҳфа ва ифтихорномаҳои мақомот ва бахши кор бо ҷавононро тақдим намуданд. чорабинӣ бо иштироки васеъи сокинон ва намояндагони ҷамоатҳо баргузор гардид ва дар доираи моҳвории ҷавонон барномаи фарҳангӣ бо иштироки санъаткорони шинохта хотири ширкаткунандагонро шод намуд. гузориши Мартаба Раҳмон ва Шоҳсан Солеев, Ниг Муҳаммад Мирҷонов, Талабшод Тошев ва Исмоилҷон Холов.
با ابتکار اتحادیه معیوبان مهربخش و دستگیری تشکیلات بین الخلقی یوساید سمینار مشورت اوید با موضوع آموزش حروفات برایل برای آموزگاران مؤسسه های تحصیلاتی میانه عمومی جهت جاری نمودن تحصیلات فراگیر گذرانیده شد. یک گروه آموزگاران مؤسسه های تحصیلاتی میانه عمومی شهر و دهاتی پنجکند حروفات برایلی را آموختند. سمینار در طرفخانه دوستی دوام 2 روز گذرانیده شد. آن با دستگیری مولوی یوساید و ابتکار اتحادیه معیوبان مهربخش برگزار گردید. مقصد پیش از همه در آن است که امروز شخصان قوه بصیره اشناسوس و یا ضریران بتوانند علم بیاموزند، دانش گیرند و در جامعه مقام خویش پیدا کنند و با فعالیت مهنتی مشغول شوند و با نفر دیگر نیازمندی نداشته باشند. و دیروز ما با مدیریت معارف شهر پنجکند چندی از کتاب‌ها را با حروفات برایلی و بار اول اینچنین کتاب‌های را با حروفات کریلی حجم کلان که روی چاپ آورده بودیم تقدیم نمودیم تا اینکه در آینده کودکان شهر پنجکند یعنی که کودکان امکاناتشان محدود توانند نه در شهرهای حصار و یا خوجند در مکتب اینترنت ها تعلیم بگیرند بلکه از مهر پدر و مادر سرگردیده در نزد عائله های خود در خود شهر پنجکند در مؤسسه های تحصیلات عمومی تعلیم بگیرند. راستی مقصد از باز میگویم تامین نمودن همین گونه کتاب‌ها این است که امروز نابینایان معرفتناکی داشته باشند. در جریان مشورت معلمان چطور استفاده بردن ایونیت‌های مخصوص برای شخصان امکاناتشان محدود، نابینایان و یا سست‌بینان، طرز درست استفاده نمودن پریبور و گریفل، علامت‌های شرطی آن، نوشتن حرف و رقم‌ها با حروفات برایلی با یاری ایونیت‌ها، خواندن و نوشتن حرف‌ها و کلمه‌ها و مانند اینها را آموختند. اینچنین اشتراکچیان سمینار مستقلانه از روی حروفات برایلی مثال و جمله‌ها نوشتند. ضمن صحبت اشتراکچیان برداشت خود را از سمینار 2 روزه چنین بیان نمودند. ما داریم نفرانی که مثال نابینا هستند مشکل است، لیکن امروز که این درس گذاشتیم برای ما خیلی آسان شده کنه. ما یک تاثیرات خوب گرفتیم از همین سمینار آموزشی که امروز تا 2 روز شده گذشت. یک تاثیرات خوب است برای من بعد فعالیت کاری ما آموزگاران بس مفید است. خوشبختانه امروزها از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان تشکیلات‌های جمعیتی بهره تعلیم و تربیت و بهبودی زندگی شخصان امکاناتشان محدود، نابینایان و سست‌بینان تدبیرها اندیشیده می شود. میگویند که عصر 21 عصر تکنیک و تکنولوژی است، با مقصد آن که شخصان امکاناتشان محدود با تجهیزات معاصر کار کنند و زندگی خویش را پیش برند. متخصصان برنامه‌های گوناگون کامپیوتری، لوپه‌های الکترونی، دیکتافون و غیره را تهیه و پیشکش می‌گردانند. در برابر این ما کوشش کرده ایستادیم که از علم‌های معاصر امروزه نابینایان آگاهی داشته باشند. خود من که در کامپیوتر با کمک برنامه آوازی جاوز کار میکنم، میخواهم دیگر شخصان ضریر و قوه بصیره اشناسوس نیز در کامپیوترها کار کنند، با کمک‌های برنامه آوازی در تلفن‌های موبیلی کار کنند و از سامانه‌های اینترنتی توانند که معلومات‌های به خود ضروری را بگیرند و علم خود را بهتر و خوبتر گردانند. وقتی که ما یک شخصی امکاناتش محدود را علم می‌آموزیم، در برابر این ما کوشش میکنیم که جامعه یک قدم پیش رود و این گونه افراد نیازمندی به شخصان دیگر نداشته باشند. خرسندی آور است که شرایط ها روز تا روز بهتر گردیده ایستادند و تنها ما را ضرور است که پدر و مادران یعنی که والدینی که این گونه کودک دارند آنها را نیز بیاموزیم تا اینکه آنها دانند که با کودکان امکاناتشان محدود چگونه معاشرت داشته باشند، چگونه علم بیاموزونند. در برابر این متخصصان را در مؤسسه‌های تحصیلات عمومی تیار کنیم تا اینکه آنها به طور درست معاشرت نمایند با این کودکان، چون که عادتاً کودکان امکاناتشان محدود به نهایت دل نازک دارند و راستی که وقتی که اگر ما یک معاشرت ناجا کنیم آنها از ما غمگین شدن، دلگیر شدن یا اینکه از ما رو افتاده شدن، با آنها معاشرت پیدا کردن بسیار مشکل است. برای همین آنها را همچون متخصص ما باید تیار کنیم.
ташкил ва баргузории семинари дурӯза ин зинаи аввали омӯзиши муаллимони синфҳои ибтидоӣ буд. дар назар аст ки гузарондани чунин машваратҳо боз ҳам идома ёбад. гузориши муъиниса атамуллоева, некмуҳаммад мирҷонов ва талабшод тошев барои барномаи иттилоотии пайхом. барномаро идома медиҳем. номи муҳофизони ватан ҳеҷ гоҳ фаромӯш намешавад. бо мақсади гиромидошти хотираи сарбози байналмилал, созмони талабагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 7 деҳаи кулолии ҷамоати деҳоти рӯдакӣ ба номи ӯ гузошта шуд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши хабарнигорони мо. ин навбат дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 7 деҳаи кулолии ҷамоати деҳоти рӯдакӣ гӯшаи созмони хонандагони ин муассиса ба номи ҷанговари байналмилал Муродило Шерализода гузошта шуд. ба ин муносибат дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 7 деҳаи кулолӣ чорабинии бошукӯҳ баргузор гардида, дар он раиси шӯрои ҷанговарони байналмилал Алибой Баротов, пайвандон ва хешу табори Суфиев Сайфулло ва дигар шахсон иштирок доштанд. чорабинии тантанавӣ таҳти шиёри зиндаву ҷовид монд ҳар ки накуном зист баргузор гардида, дар он гӯшаи созмони хонандагони муассиса ба номи ҷанговари байналмилал Суфиев Сайфулло номгузорӣ гардид. бахшида ба ин муносибат чорабинии фарҳангӣ аз ҷониби хонандагон доир гардида, дар он хонандагони синфҳои болоӣ дар бораи ватан, истиқлолият, ваҳдати миллӣ ва рӯзи ҷавонон шеърҳо қироат намудаву суруд хонданд ва ҳамзамон баҳри болида хотирии ҳозирин рақси зебоӣ низ иҷро намуданд. дар ин ҳамоиш Алибой Баротов ба сухан баромада оид ба масъалаи ватандӯстиву мардонагӣ, хештаншиносӣ ва тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватанпарастӣ сухан намуд ва иброз дошт ки ҷавонони имрӯза бояд шукргузорӣ аз ваҳдату миллат намудаву баҳри ҳимояи ватан ҷони хешро дариғ надоранд. ҳамзамон хешу табори Суфиев Сайфулло, ҷанговари интернатсионалист, ба хотири гиромидошти номи ӯ арзу сипоси хешро ба маъмурият ва шӯрои ҷанговарони байналмилал расониданд. дар фарҷом бошад хонандагони муассисаи зикр гардида ба сафи созмони хонандагон қабул гардида, савганди созмони хонандагонро ёд намуданд ва суруди дунёи миллат аз ҷониби хонандагон сароида шуд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Талабшо Тошев. бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон аз ҷониби бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Панҷакент мусобиқаи варзишии гӯштин миёни ҷавонону наврасони ҷамоату деҳоти шаҳр доир гардид. мусобиқа бо суханронии мудири бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳр Дӯстзода Афзалшо оғоз шуда, ӯ ба варзишгарон муваффақият таманно намуд. муовини раиси шаҳр Парвина Нақибӣ, намоянда аз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр ширкат дошт ва паёми табрикотии раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзодаро ба муносибати рӯзи ҷавонон ба иштирокчиён расонида, дар идома ба наврасон бурдборӣ орзу намуд. хеле боиси хушбахтист ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша дастгири ҷавонон ҳастанд, такя ба ҷавонон мекунанд ва тамоми шароитҳоро фароҳам меоранд, зеро ки ҷавонони мо ҳама дар тамоми соҳаи варзиш фаъолона иштирок менамоянд, дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ширкат варзида парчами Тоҷикистонро баланд мебардоранд. варзиш муаррифкунандаи ҳар миллату давлат аст. дар ин ҷо мо шоҳиди он гардидем ки ҷавонону наврасон дар ин ҷо тарбия мегиранд, дар ин ҷо тармим мегиранд ва дар ин ҷо устодони ки мутахассисои хуб, устодони варзида барои наврасону ҷавонон машқҳои варзишӣ медиҳанд. пеш аз ҳама гуфтанӣ ҳастам ки бояд чӣ қадаре ки бошад талаботро зиёд карданд дар кор, барои ҷавонон шароитҳои хубро муҳайё карданд дар кор ва дар ин ҷо ки чанд намуди ки она гуфтанд намудҳои варзишӣ ки дар ин ҷо меомӯзанд ин ҷавонону наврасон, ҳар як соати дарсӣ ки мегузарад зери назорат гирифта мешавад, аз маълумотҳо пешниҳод менамоянд ва мураббиён ки дар ин ҷо ба шогирдони худ дарс меомӯзанд, мехостем бисёртар бо онҳо машғул шаванд ва ҳар як мураббие ки вазифаи худро самимона иҷро менамояд ва аз тарафи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри Панҷакент қадрдонӣ карда мешавад.
ҳамчунин муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ бо мураббиёни қасри варзиши паҳлавонони зудӣ мулоқот намуда иброз дошт ки барои дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок намудани варзишгарон мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҳама чороҳии заруриро ба роҳ мудааст. идомаи барномаи иттилоотии пайхом мутобиқи нақшаи шӯрои шаҳрии ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон дар муассисаҳои таълимии олӣ миёнаи махсус ва таҳсилоти умумӣ ба муносибати 25-солагии рӯзи ваҳдати миллӣ дарсҳои ваҳдат гузаронида шуда ҳамзамон донишҷӯёну хонандагон оид ба мавзӯъҳои Тоҷикистон ватани азизи ман Эмомалӣ Раҳмон асосгузори сулҳу ваҳдати тоҷикон иншо навистанд. Иншоҳои беҳтарин барои озмон ба шӯрои вилоятии ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон пешниҳод мегардад. маъмурият, омӯзгорон ва хонандагони синфи нӯҳумигии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3-и шаҳри Панҷакент нисбати вафоти бемаҳалли ҳамсинфашон Фаромеҳр Тошев андӯҳгин буда ба волидон, аҳли оила ва пайвандон ҳамдардӣ ва тасаллият баён менамоянд. бинандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. Барои ҳар яке шумо тансиативу хонободиро хоҳонем. Хайр.